Stipe Perić. Izvan Marane, Svenja Kopec. Bravo. Prvi poen za Mađarsku. Stipe Perić. Bravo. A dobro. Dobro je, svaka čast. Dobri su. Marcelo Alvarez. Dobar servis ima Crnac. Ima fakat dobar servis. Alvarez. Dobro je krenulo. Svenja Kopec. Novi poen za Mađarsku. A na servisu prilika za Jovića. Vidite, to cura više bi. Hoće definitivno, hoće. Je, zato što će se igrat Liga prvaka, a Liga prvakinja i jaka momčad dolazi. A i neće. Supernak Mihal. Bravo! Dobro je, napeto je. To je dobro, da se ovi ne odvoje na 2-3 razlike, dobro je, super. Super za utakmice. Oman Stekil. Šteta, otišla lopta malo na vez. Jan Jackson. Kakav servis. Ovo je servis. Na servisu Svenja Kopec. Dobar servis. A nije, zamolio me, Cile me zamolio Sami. da mu mogu poslati tek. On neće gledat utakmicu, neće moći, a da može pogledat. To je bila utakmica. Povrhu bloka Šaprinas. Dobro je. Mario Momčić. O, bravo. Evan Zenković u dobroj formi. Evo Zek.
kako on servira. On dobro servira, dobar on servis ima. Baš vidi kakav servis ima. Nije dobro da sad bilo. Ali ima jako dobar inače servis. Još.